كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنهم من كل ذنب عملا ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله لا إله إلا من كل ذنب في الحياة الدنيا وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya hidup kita ini, sesungguhnya Bapak dan Ibu, sebuah perjalanan yang amat sangat panjang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca pada ini ulama yang kita dengarkan, kematian itu amat sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Barangkali kalau saya tidak pernah pada giliran yang lain, pasti Bapak dan Ibu, saya tidak tahu